Hello guys. Bisan tod og naghangin guys, na maod. Nangita gihapon ko og paon ani guys. Kay di man mahimo og di mi managat. Kay mo nagingon nga di man jud tagman ay dagat guys. Managat jud mi bisan magabawod. Mo nang nining time guys, nangita ko og paon. Diri lang ko sa dagat agi guys. Bisag unsang pauna atong makita guys sa atog yung paliton kay kinahanglan madyud nga managat ta karong panahon na. A few moments later. Diyan na guys, nakakita na ko og paon. Akong giparas, giasin, parang mo gahi guys. Kay kung imo guna diretso labas, dali ra man matangtang sa taga. Mo na nga amo sang giasin ni guys. Mo ni siya. Giasin human ani, hiwa-hiwaon. Pwede hiwaon, pwede po guntingon. Ang gamit na mo ani guys, gunting. Amo siyang tungon sama ani gitunga dayon pinupinuhon na dadyon. Tungon ni siya, pinupinuhon. Tuod guys, ako na ning gisugdan og paon. Tulo ka aping imong panagat guys. Di pa jud ko dugay ani nakahuman. Human og orange. Maghiwa na pud og paon. Yun ani ang pagpino guys. Kay gagmay man ang taga nga gigamit. Dili lalim guys kay gikan sa paghusay. Nangita og paon. Naanay paon, gihiwa, giasin. Nya gipino-pino na pod, ipaon na pod. Arang kutihan ni guys, pero sige lang kay mao man jud ni among panginabuhi. Lisod man kaadyo og di jud ta magkugi guys kay wa jud tay mahimong extra income ani. Ingon ani jud ako ang trabaho. Magkalingaw jud ko og paon kay aron pagka kadlaw na ni guys ilawod mga alas 4:30. Basin og mulurang na pod ng bawod guys. Manayming sila pohon og malinaw niyang kadlawon, mugawas sila. Muadto jud sa lawod. Muna guys nga di jud ko ka dali-dali og lakaw og asa galing kay labi na og way mohikap ni ako mga gibuhaton. Binta karon kay na may magdigamo naho, na magdungag. Ako husay na lang og kanang pamaon. Si Bert maglawog og baboy. Yun ana guys. Magduki-duki og unsay angay buhaton parte og panagat. Magtinabangay lang mi ani guys.
Wa na ko higayon pa kaayo glaag-laag. Kadtuon ang ta ko dito sa ila Ma'am Amy, guys. Pero lisod na kaayo gilag-laag lagi rong panahon na. Kay gabi naman o maglaag-laag pa ko, wa na ko time pagpamaon. Maglaag gihapon mi dito guys, dili kay kanang dili mi managat. Kay lisod man kaadyo og maglakaw lagi nya na mga panagat gabuang ang wadyoy muhikap niini. Amang regards ko nila ni Ma'am Ims ug ni Ma'am Flor guys. Sige man pud mi mag-text. Usay manawag po sila naho. Malantar man gud ag ila aning among gipuy-an. Haring baybayon makita man ang ilang gipuy-an. So di lang gyud ko kadalikyat guys. Kaya ako lagi tanang mga buhaton. Sa katapusan guys, gisugdan na jud nako og pamaon. Ngit-ngit na. Og dili gyud ni basta-basta gyud guys mamaon kay tuluman ni ka iskina, lisod na kaadyo og maglangan-langan ta ani. Dili jud ko palangan ani guys, unya ri ko tindog ani og maka human jud ko puhon. Kay ubay-ubay jud ni akong pan-an. Nahuman jud og paon guys. Napungot manggugong gahuna-huna aning buhat. Samok-samo po ning mag-edit ta guys, naa po magsurang-surang. Kalis Ginoo guys, nahuman na gajud nako og paon. Nagpasalamat kog dako kay murag lawom-lawom na pong kagabhion guys. Mao pa jud paghuman na og paon. Gaparok ko guys na maon. Shout out diha sa Mamalang Rihay. Manghinaot ko guys nga unyang kadlawon mulinaw na taon o dili mi maglisod paggawa sa amo ang panagat. O nagpasalamat ko guys sa inyong pagsuporta sa ako ang mga video. So ako maingon, bye-bye!